sampai KSA Central Committee hin pen kami tuhan akhir apa je no ini dipai sirket Januari ciklo ini KSA Convention second session jukoma KSA Central Convention ke lagi tumi tarik ni क्या बानी सी जो पापन तुम्ही बांगे फर्स्ट सेशन लो लोकन पिनी बांगे सेकंड सेशन असे पिनी सेकंड सेशन जुदा पेन पिनी तुम ने तुम नंग कैसे सोंगलम की तक चिंगा तक असे मिली पेन बांसो मीडिया होय पेन बांसो कैसे कन्वेंशन के फानांगक आलम थी tak bangke kan tu bangke je kese asong 1959 aminkan pen hang tek pen aminkan batai berke apong pen apor kisung crisis ang polo angso kena an crisis ang polo pen non ini an bangke non putot labang represent aso crisis ni to makese long crisis do ko constitution alam hanam nang ko asik constitutional crisis lo si ke the do crisis lo asik maso ni to tong se pen ni to convention tame central committee kan si organize lo convention phapon nang ko asik maso convention lo ni to asik ji pen chingwai kondo laki song alam the lo si bangsa convention long pinangan district committee kan stame ba branch kan stame nang kitong dendo laken delegates observer delegates nang kitong dendo dendo kese ex general secretary among ain kan stame nang kitong nang lam amai rd pipon nasi aneli tom angko kecap papon aluhi to ke sekarang Kumar Pangcalan alai aluhi mantan cakapon akan Kensia General Secretary KHP pertemuan hidup yang konsumen cakapon dan ini pasti ini tom so convention bang cakapon angkok mat he apinong era bangke ini tom KSA lagi isi constitution dollar KSA lo apen laso constitution bangke lang download polite pur download polite adak theglong ji preamble long to an theglong ji Marxist philosophy Marxist a guide pensi bangso KSA bangke sisong ponpo karbia khai asitin akisung tin long stame KSA lochari asong ahin pen arjap pi thep si sisong pipo apen karbia khai pan liberate ko haladak si explanation do haladak kisung do apen hemprek performance tame article 244A autonomous state performance tame through Marxist a guide pen through kachisong pen si maso piltum pan ang sung pilar article 244A tame song pon po si kese pen si seme deng polo also 1985 Jokela conference along si also si commitment and polo also joint commitment and polo also non jesong pon bawang mo si non putot ini bangke si crisis do kolo laso constitution ki proyek tum do kolo laso constitution kan tum do kolo laso constitution pan respect ke pi tum do kolo li tum kese president non do bom kese non ke avelo daptang lo la si kese president lo ex lo tum ke pudam jige Thompson rong pi alang li bangke alang li pen la pen lai chan ingleng di disar pusi ada nang dodon lo kami alang di disar na od dode alang li so kese this guy mislead alang kenang an bangso kese pan mislead kon bom la pan ne wrong atau warsi kon bom la si hanam gantung ke la bangso constitution ayam ke presiden pun halas ke Thompson rong pi being a president alang constitution ayam pull up head of the constitution lo sudah me alang ni respect sector lo kalau te lada ke alang ni dak so constitution so kese long continue thuji so kese long ke do thuji bang ke alang right masih avelo masih constitution alang break
lang constitution follow de lo nasi laso patsi constitution ke kroi kroi tum pinak lo lang tum mangke nasi constitution ke kroi la bangso constitution ke kroi atum dolang ke claim kang tum dolang laso constitution true pensi rat pan chisong piji laso constitution ke la ke si ke se pan akimi senat tawar se ke guide kon ka chisong order ka chisong character ka chisong tradition do la bangso ke se long laso bang respect to that opportunist a trend nasi pon rong nasi opportunist a trend at bangso ke se ka chisong ke se ke opportunist a trend at ke pon ma bang ke nilitum ke tiata nilitum che don dekte nilitum krai lasi laso bang ke nilitum ning duk lo la pen nilitum ini bang ke arjap tips nilitum resistance pilo la bangso ke se pan opportunist a trend anak ke pon pedel jipan nilitum isi resistance pilo la pen ruling tomlong penangan bangso ke se pan ke ponji pan ke bor itu si nilitum ke la bang ke koi dunde si resistance pilo pini la so resistance pensi nilitum uthot ke bang jilang arni pan nilitum uthot ke chisong pon thuji pan empe ka farman ben ka bi hei long pada farman nilitum ka uthot chisong pang tang ponji pan nilitum student movement tang thur ponji pan si nilitum ini bangso media hoi pen pan pon Pengusang rong PLR kemarin bang bukan senang itu marfu efek panigi. Itu pini convention long old body dissolved that and new body formation long bangsa new body formation long total 18 total 18 members si parjab lo si president bangke apa no comrade lo Jensing Timung apan si president bangke elect lo itu nggak tahu elect lo house long jadon sarkan si elect lo dan general secretary bang ke nili masih cedot hot lah elemen Sampai hari itu makai saya long pini pena bang ke Thompson rong pi pena ala jangan hilang bang kawelo jadi alam itu alang nitum ke constitution koi boleh lagi koi tum si claim ang kalau ke lasi Islam di dalam sopo lake 1959 ake se a constitution 1959 पे बांगोम लो जैसे 85 इसी गवर्नमेंट में किसी ने चुकेला कॉन्फ्रेंस दलो हम कॉन्फ्रेंस अभी कर जब अलीदार तुम सी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जब रासो कॉन्स्टिट्यूशन एडिशन मंगे आपको ना रिलीज तो सागर में दो लाहनो लसीला बांके कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल लाहनो दा बांके amended and passed by 23rd general conference 31st January to 3 February 1997 dongkam kalbiang lo asase ako kothar papas panthulo apna sirada preamble to baki thanan dak lage preamble langna preamble ofisi constitution article dopo ajat alota si preamble lo dak sipulo the Karbi Student Association KSA formed in 1959 aimed at creating socio-cultural, economic and political awareness among the Karbi students in particular and the Karbi people in general and lead the struggle for the nationalism based on the spirit of Thompson Rongpi Pen Sumit Timung Lobom Hota Soteng Sikroilo Tano recent Nikasi Hinian Bongsi Thompson Bang Constitution Arkanjadu Lake Constitution Head Thompson Sitalang Libange Soteng Kalidadu si alang like la sote kali CPML kre pulute la so ke se claim dia moral right level si islitum condition thana ko la pen Thompson of aprang bangke Thompson semida aprang bangke la chaning leng pen kene la sir binurong farlo la tumtala sikroilo binurong far aprang bangke sarthirong hi pen जीवन बेलो la tumtala sikroilo sarthirong hi pen जीवन be aprang ke nili amlong ti pen bidateron nitumlo la tumtala sikroilo Bidateron pe itu apranga bangke sambil rohang bang komol rong pilo la tumta la sikroilo sambil rohang da apranga bangke da bangke Rumindro rong pipen Hemsing tisoro la tumta la sikroilo Hemsing tisu to apranga bangke mane borsing rong far division ki to au mane Dipendra rong pi to ala so chewailo nagi cross au Robinson pro to hai do so constitution sikroilo sinon saden piposi la sor kaje la bangalang lo situation to Islam ni baca reply pilo ba nije lo Thompson Marxism hai koi case long gavelo sta alang lifan nitum expel the definition nitum pe sta alang li bang ning ha pe belek akrem claim melo case to pik mati case do phang BJP case claim ma
RKMS KSC claim atis alang ke CMS side bokhet prote alang da claim mebo lasi indu pusana be sita maksiji manan ke hakko pe jitu so orientation kachi song out ke par jabi hose putan it convention ham se budi par jabo nanu check no Pini ben kenang li lo KSC lah mai thu masih nang li hin ben dalam thi next pelan ni kita. Ini Januari 9 ini dak 8-9 convention pada open nilipan ini presiden arpu nang pekon lo masih nilipan nang election sih nilipan mai thu made presiden anghoi bang nang pon lo lasi keramtangan kami keramtangan presiden sekretari kami constitution nating mate Marxist philosophy aron nating constitution ben si claim wang pom lo lasi non kita mana tum do je Marxist philosophy aron constitution aron karkan mate claim ke to lo masih alang litum han bangke alang litum pc claim ni chini dala jame pini ben litum mang hala soang thul Marxist philosophy aron nating ben alang ni litum claim pon pame po lapen non alang litum la non la so aron karkan Marxist philosophy aron karkan atum same ni lige holo so ke junior lang non ta junior lang ni le ata ta me do ke lang lapen ni ligun an ge kimi ke claim poni phani di body poni gedes same claim ke khiri de aname solang do kar biarat lapen ke solang do kar bi anglonga media claim mang tum tame milit tum ke claim kimi ke dam milo kame na pacetak kon ko lapen media ko te teman tame choro lo bini mailong same nang dodon pungpen nang kawadun pame pen nang pacetak di bondala choro lo si kebang jilang nili tum body po je ansu se un an thegan claim pon han bori po nili da munit pinakot mane men ke thek la de po si un an ke thek jepat thegi phan claim phan bori po Tangte nang lila mepu kimi deng depen nang li rat mate media thino nang li frequency mane rar kan lala nilitum mane nilitum la kese lamding road aro jetu ini convention do depen nilhan presiden nang pidet pen ben rara phan nilitum claim poni bangke kaya teng je Marxist philosophy arona teng ben hemprek lapen ke setuki chongdar arat lapen ke nane education aputha mate nane rat nilitum karbi akhai kisungolo akhai mo ar bong penak man nilitum mutto ke khai mo ar bong penak la se so khai mo ar bong ke nilitum imo je pabobde khai mo pabobde tinten ang claim pon phasi bori po la sila ke se constitution la so arona teng pen jetu niliphan don kidam tang ala Thomson rong pia khai la ben advisor la chaning leng hala lang to prang nili tum 2010 11 along ke claim don pen hode la so constitution arong ben se holo so ke claim thor nang wan thor ni tamanta la si nang ke jalo la ben nili sami holo so ke junior la sami alang tum na se non nili tum han nili jong bha sami nang than atum se non alang tum la so constitution aron arkan lo nili tum ke alang tum han se alang tum nang than ben la so ateng se nili tum pini amai bang pen mangga convention ben mangge ini tumba so teng se kaya teng se claim thop lahan KSC porque mo kon ne be ani kan ni ini am dinglo lante pini la bangso bondi bang ke ban bondi bang chipun sinon akini bodi ke form te da gonta KSC ro akini klain son ang ring do son kalina KSC lage KSC ke lage kitata kacitha kabe lage alang li inuda non nili tuman mehat nang Japon ber bang mehat nili amen ke song thamson ong isame chini lo constitution age alang li ta kese constitution ge joylu de bang lo la si alang li ta chini lo la je la Marxist philosophies jitu la so constitution long ge doge alang li chini ba me lo je la ge kese ge jada ga tha ga ha 1985 hot si choki hola conference non ta pinia meeting long ta na don bang la do holo so da president secretary reception committee president secretary da non do lo holo so si ong dung majority ke dodom si alang le tum si la KSA ke 1985 en ke chisong nang mate uton master hang nang political da demand to political chisong nang posi halo sultan satame alang le tum non ta me dolang comrade longki phangcho pu alang le holo so reception committee president alang le tum dolang alang le tum nang japen si alang le tum ang thon ni le tum
Lapen non tu labang so convention long ini perman pada do nanti labang so nani tu asai hem non la theng thun kan mi labang non kikim thui phanani tum pen peni dak chingwai bon do ma mate hula jun du ki abarim tum pen lam chak ting men dak papling laki la nile tum non la pini ke convention pen ke nile tum pini president secretary chebak cholang la pen ga ko nile tum dak office burial chebak pon po la pen alang li tum han ko som si claim nang ma nile tum chingwai pon det po lan wen